Urakoze cyane, reka tubanze dushimire Imana ko turangije umukino amahoro, nta mukino wagize ikibazo yaba ku ruhande rwacu n'uruhande rwa adversaire. Ibyo no kubishimira Imana. Ikindi mu kibazo cyawe ubundi muri gahunda yacu twashaka gukora pressing yo kubuza equipe ya Sunrise gukina amaje direct mu minota 15 cyane cyane ko mu by'ukuri ntago twari tubazi ijana ku ijana, ariko nyuma ya 15 minutes twahinduye uburyo bwo gukina dusubira muri style yacu ya possession, kugumana umupira. Navuga yuko niyo ari gahunda yacu y'umukino uyu munsi. Ntabwo twabonye umutoza mukuru, byagenze bite? Ni ikibazo kiri familial. Byatumye adatoza? Byabaye ngombwa ko ubuyobozi bumuhereza ruhushya kugira ngo adatoza, kuko ni ikibazo cyari ngombwa yuko habamo presence yiwe. Aragaruka ariko mukora cyane rwose, cyane ntaho hari rwose, ntaho yagiye. Ni ikibazo gusa cyaje gitunguranye, kandi ntekereza yuko n'uyu munsi ejo tuzaba turi kumwe mu kazi. Na Muhadjili afite ikibazo cya cheville. Zidani tuva Uganda akoze entraînement aza kugira ikibazo cya malaria. Kayitaba nawe turi Tanzania nawe yahuye n'ikibazo arwarirayo malaria. Urumva rero navuga yuko fitness yabo yari taramera neza ku buryo bashobora kuza gukina match. Update kuri Nkubana Mark, hanyuma tubwire n'uyu mwana Karno uri gukina kuri kabiri, commentaire kuri performance. Karno ni umukinnyi mwiza, très technique, très discipliné, kandi ni umuntu ubona tactique mayumva. Ari kuri Mark nawe yagize ikibazo cya déchirure, ariko nawe yatangiye imyitozo. Bose ni abakinnyi beza, ntekereza ko umwe ku wundi yabuze dufite ibisubizo cyane, ibisubizo kuri ya mwanya. Ari Karno ashaka kuza agakina, ari Nkubana ashaka kuza agakina, bose bafite ubushobozi bwo gukina kuko ubona ko bafite iyo calibre. Yagaragara ko tugarutse mu mukino Hezbollah asa nk'utameze neza mu gice cya mbere. Wamuganirije iki? Byatewe n'iki byatumye uhita unamukuramo? Ntekereza ko wenda yari pressure ya match, kuko ntekereza ko muri mwese muramuzi Hezbollah ni umukinnyi mwiza ushobora gutanga ibisubizo mu kibuga, ariko hari igihe umuntu aramuka nabi wenda match ikanga. Ariko mu by'ukuri navuga yuko nibyo yaduhaye ntabwo byari bibi, ariko kubera plan du jeu twahinduye muri deuxième mi-temps, byasabye yuko tumuruhura tuzana pasi kugira ngo nawe complete imbaraga Hezbollah yari yakoresheje. Kuri set pieces, kuri penalty na kufura, hari aho twabonye Abedi agiye gutera umupira bakadidi akayimwambura. Ninde utera set pieces wanyu? Ntekereza ko wenda mushobora kuba mwabirebye nabi, ariko hari imipira Didi agomba gutera, hari n'imipira Abedi agomba gutera, ndetse na Rutanga. So muri uriya ruhande rero Didi niwe wari ufite iyo tashi yo gutera uwo mupira. Abedi ashobora kuba yari awufashe wenda cyangwa se yahagaze ku mupira kugira ngo baperturbe adversaire, ariko mu by'ukuri ntekereza yuko nta kibazo cyari kirimo. Kuri penalty naho byabaye penalty ubundi shwa ya mbere ni Abedi, ariko muri consigne iyo umukinnyi asabye mugenzi wiwe amugiriye confiance, kuko ni nkuko Didier nawe ashobora kuba yagiye kwitera Abedi akayimusaba, kubera ya confiance akayimuhereza Abedi nawe akayitera.